Dit is 5 Januarie 1976. Ons heet u welkom by die openingsaand van die volledige televisiediens van die SAUK. Yes, the 5th of January 1976 has finally arrived, and with it the birth of a full television service. Vanavond, de mensen met één ding, waar moontlik, kyk hulle TV. With their heads was the furthest thing from their minds. Television, after all. Nou by die stadium gekom waar televisie deel van ons daaglikse lewe word. Dat dit besondere organisasie en baie koste geverg het, is vir ons almal duidelik. Dat dit inslag by ons mense gevind het, is ook duidelik. Hoewel dit nog te vroeg is om te sê of selfs te voorspel welke invloed dit op ons alledaagse lewenspatroon van hê. Gistermiddag gegee het. Beneath the summer sky. Not lied their pipes on camera. A very tired but no doubt elated Zola Petersen. Eat your heart out, Mary Decker. Well, it's action all the way with Zola Petersen.